Halo sapoku semua, apa kabar di subuh hari ini? Ini baru-baru saya pulang dari sholat subuh. Sekarang sudah jam berapa ya? Setengah enam dari Sengkang, Kabupaten Wajo. Ya, jadi saya mau tes suaranya. Beginilah suara di kalau pagi hari ada serak-serak becek. Agak karibata mana sapo. Mudah-mudahan mari di mana ki teta makutoh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca dulu doa. Ketika sebelum keluar rumah, baca doa. Kata Rasul, biar segala urusannya itu dibantu oleh Allah. Gitu. Doanya yang biasa, yang kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini doa sapo. Masuk ke boleh aja terlupa baca terutama relekele bunga itimpai babange baca memang ya roh ya saruk kombangi natur patulun na Allah Ta'ala si bawa pemasina maka sikap aku baca-baca gitu lo ayat-ayat nafang Allah Ta'ala sari komeng para tabukar dalit tak manang dalit mabaraka halala mani to pada baca-baca surah duha ya santai saja bacanya sebab dia penuh minder suara yang ngopak sebab subuh-subuh mopi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sapo tanah fodo nasabari baca Qur'ata parle dua tari lekele na pada naweriki famasi na Allah Ta'ala pada fatur wakidah le Allah Ta'ala dalle halal na baraka amin ya rabbal alamin. Kay puni ko pinatid ta sapo buna emak na kasi aja terlupai bahagia sapo ya bahagia di pagi hari insyaallah akan mengundang rezeki yang halal thayyibah dan berbarokah. Saya kira cukup dulu sapo untuk video kali ini.
insyaallah matu to sappa si makada aga si ula pita manaki apakah to jokka tu di onrong manu kasi nakan nai banjir atau magah ya. Jadi terlalu manangi sapota ingkai disengkang wajo ingkaro kasih sila surat ta monroeri tanah mariawai sehingga malam makna kena ditelai banjir. Jadi para teludang kasih sila surat ta tanah polo diwirengi sabaraka polo Allah Ta'ala nere seleri Allah Ta'ala agi-agi angkai terdeng sabari lempek sabari wai kasih nah ya. Jadi di tersyukur meraja di Allah Ta'ala jero angkai di on rumatan re di na malam makin kena banjir lempek mekia parlo gitu di manini tu di makali tutu nasaba iro ko pole di Allah Ta'ala degaga mulai lawai bulu tasi malowang agi-agi degaga mulai lawai dari ko Allah Ta'ala makelo maka kue mega ni onro matan re mega ni onro bulu-bulu naikia nakan nama to lempo pada padanna rejene ponto di kampokku sapo dan sana maka na melo nakan na banjir sebab onro matan re naikia mapako ni rona reko elona po Allah Ta'ala digaga leseran na digaga lawangan na nareko po Allah Ta'ala makelo tanah pangitita sa po narikong ka tapasalari ada na ututu ni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.